Oleme valmis või? Let us start. Tauno. When Tauno is ready. Yep. Let's go. So the lights go away and the car comes. Yeah. Maybe even the car is first. The car and the lights go under the car sign. Okay. Yes, sir. Võta valgus maha. Hey, it's hot. Okei. First is the car and we go with the lights down with the car. Okei. Palun 4. No, it is too low. Muide, pange tähele, et need seinad on lubjatud. Ja väga selgesti on näha naelaaugud. Katoliiklased riputasid siia oma pilte. Kuidas teie nimetate seda Via Dolorosa? Ristitee. Ristitee, jah, ristitee. Ja selle lubjakorra all on meie õigeusu pühakute pilt. Nii et ennem oli see õigeusu kirik. On see. Отсюда, вот это то, он говорит, это было что, это была церковь, это было да, и потом. Давай ее видим сюда, свет лучше. Вот эти. Фреско. Старых сделали. Давай сделаем специальный. Все? Давай. Да. Когда мы ее бросаем в этот угол, Теперь я... вот здесь мы будем смотреть на старые фрески сейчас. Он вообще не включил вообще. Да. Nii. Он может вообще ожидать, что это... Да. Ja siis... Vangide jaotuspunkt Saksa sõjarabas. Siin on näed, siin on sendel. See on väga jalga noomani. Jah. Ega kui tähendagi, et sealgi maal, mille ma seni tähendab kukku seal palki. Vaid see on kuupia, mõned Giotto ja Jükriti. Väga võid. Okay, excuse me. Now, stop for a second. Stop. The music stops here. We will continue from here. I ask one question. Could you close your coat, please? Because of both of you. Yes. Okay. Good. Let's one more time from what you said Yes. about. It stays. The music stays. Sorry, excuse me. We did something wrong with the music. The music will continue. Yes. So I will give you could go with this job. When I go in. Yes. Last class. Too fast. You went too fast. Yes. 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 Now listen to the music, and I will let you know when they do it. I remember the last time, but today I do it early. Yeah. Yes, I remember this was The question is that. Ja ma leidsingi
Giorgio Jehri tehtud väga huvitav. koopia. Te arvate, et see on koopia? Sest me ikkagi ju ei tea, kas see oli seesama Kristuse leinamine, mida nägi Velli. Ja ainus viis seda kindlaks teha, kui tema kirjades oleks kiriku nime nimetatud. Aga meil ei ole tema kirju, meil on ainult kohtus antud tunnistused. Tema kirju lugenud nuhkide tunnistused. Aga võib-olla, kui nad olid läbi lugenud, saatsid nad need ka ära. Ja võib-olla jõudsid need ka Paadlasse koha. Nii et te aitate mind. Jah. Kas ma tohin küsida, miks? Sest see on siin Illüüria muda. Stop. Return back to walk now. Ja üle selle, kus neil kõigil antakse Euroopa Liidu tööra ei pabetud. Saksa piirini üle selle. Ei, oodaks täpselt. Saksa piiri. Sassiagi ja. Mina ütlesin kokku sellele. Korra kokku ja. Ühiselt. Kuulge. 4. Te peate ühte asja teadma. Kontrollpunkt. Mida? Et Oliveril oli õigus. Ta ütles kunagi, et me oleme kõikide nende inimeste summa, kellega me oleme elus kohtunud. Paratamatult me oleme teineteise hinges sugud. Üleandmine. Küll ei oska teha. But we have to see them. No nad selle peale küll We can't keep those exact poses here. ja siis on niimoodi teha. Ise pane. Guys, you make it manually. You say the word, he push the button. Yes. You say the word, Iganes push the siis button. juhtub, unustad. Okay, I simply put the word fades in 2 seconds, pause for a second, fades out 2 seconds. It's a 5-second duration. So if you say the next word before that 5 seconds, It then will not appear. pause the track in one place. So, That's the point. So I gotta make another remake. I gotta make each word a separate clip. Yes. It's one clip. That's All true. Just. That's true. Yes. That's true. So It will be, yeah. So we can do it right now. No, we can do it right now, but we will do it this way, and you will be free, and he will be free. So on both sides, you have to be like a dialogue between you and him, pushing separately each word. That will be the job. Okay, so.